dizke joan. Beteko itxute, jo también. Una hona derri dute biar. Bestela, akao, gue Bestela mendareko. medikupe. Mediko ipe zein bihu. Hoxe ba medikupe zerrez. Hombre, zerrez, Sei, 21 gaur, ez da? Bai, hemen ipinidikoa horri zena. Zela ezilik hemen utzi herria, ez da? Zela inisik ongoitzipa. Zela nagusiak, gaztiek... Beste bi hilabete hola ezin dugu, Zer da arrazoikin etortzea gaur ambulatoriora edo zertarako? Bueno, bi gauza, lehenengo nire tratamentua jarraitzeko eta gero beste atzentera honintzan, udan partian ez dugula hemen Mendaron medikurik izango, eta bueno, reklamazioa, etorri hartu ditzut pare bat papel, sinatzeko eta reklamazioa hartzeko. Zeren eta, bueno, iruditzen jata, kezkagarrixea, Mendaro baten, hemen mediku barik egotia. Orduan, aber denon indarrakin, aber zeo zer lortzen dugun, erogintzat gure eskaera entzutia. Garrantzitsuena da, pertsona nagusiekin Elgoibarrea ezin diala neuro bakarrikak. Baten batera eman biajakue, baten batekin jutia dia, eta bueno, sintrona eta dakazuen nahi, igual, hori, a ver, eta ez dagoela eskuderik, ez? Ok. Filtros, revisiones y demás. Danak, y si te quitan un servicio del pueblo, a ver qué demonios haces. Claro. Otra cosa menos. Claro. Y luego será otra menos. Y luego otra menos. Bye. Si quieren hacer 4 o 3 de velocidad, de alta velocidad, que hagan. Pero que tengan... Claro. Tanto se ha hecho ahora, hace 10 días, aquí, todos aplausos a las 8 de la tarde. La charanga, el otro, no sé quién, todos aquí, a las 8 de la tarde. Y a los 3 días... Sin ambulatorio. Sin ambulatorio. Sí, ¿Cuánto cuesta eso? Que no hay derecho. ¿Cuánto Que cuesta? no hay derecho, además es un pueblo de 2.000 habitantes y el ayuntamiento yo creo que también debería hacer algo. Y encima que ahora algo iba todos los días. Todos los días algo iba. No puede ser. Todos los días algo iba. Para hacer un análisis, para hacer una revisión, para hacer... si ahora te están dando la vez para una semana, no va a que te van a dar para 15 días. En 15 días o te mueres o te curas. Claro. Julixoan eta abuztuan esan dabe medikuik ez dela ongo Mendaron. Ez dakit, zuzeu badakit Elgoibarrera joaten egon zarala lehen ere. Asko horrekin, denbora asko nina. Konta idazu, eta ze bentsatza jatzu erabaki hau? Erabaki xaba hemen geldi da itxela. Medikoak, bizki gau bera bezala, baten bat eurakute baina, baten bat etorre dela. Zuzela arreglauzea orduan ambulatorio Elgoibarrera joateko, zeniden batekin? Honekin, aztien mi vida, kura bat itxea. Bizki gau bera bezala, beti inor bila deu. Hauzo bat etxuko ziak, Ia. Bueno, ambulatorioa zerbitzurik ematen egon ez danian, Mendaron, zuek Elgoibarrera joaten egon zarie. Bai. Konta idazu ezela konpondu zareten? Ni eta zizia. Konpondu niz, porque ez nakan beste erremeizoia. Zer edade daukazuzuk? 78. Etxean tokau, baina ara, hundiako nuen da. Ni bai. Bakarrik ikutu baina ez gauza. Juanito, zu bai. Alabak eruatzia, otomoio. Alabak eraman izan zaitxu. Zemat urte dauzkazuzuk? Eta behatzi. Erreklamazio horri hartzera torrezea? Bai, porque nire Elgoibarrea juteko bakarrik ez gauza. Alaba matekin hundiako nuke, eta lanien daure. Ambulatorioa itxitzea egondan bitxartian, zerbitzun batzu jasotzera Elgoibarrera joan zen ambulatorioa. Bai. Konta idazu, ze edade daukazun batetik? Dila eta 76, da eta. 76, iru eta amasei. Iru eta amasei. Eta Elgoibarrera joateko zela moldatu zea, ze gurpildun aurkixen ikuste zaitxut? Bai, alabak erotezien kotxien, eta handiken atzea buelta behagin. Ez dakiz ebe txantza jatzen? Gezi, erdi bat hola latzia gezi. Ezileik, nik badakitze zera gaten ez, baina beste asko egoia ez da izena, zeraken, eta mediku esan beko jo, gezki bendetea. Gaur jende asko dabil hemen pasatzen erreklamazio horrixa betetzera. Claro, vale. Ez dakitzuk ere asmo horrekin zentozen edo ez bierra ez? Ez nakan, baina ez nahizen da, zabonik, firmado horrekin firmako bete. Es que remedio, lo demás, a ver. Pues he venido al laboratorio porque me he enterado de que julio y agosto se va a cerrar. Entonces la gente mayor como yo, que tengo 76 años, y de hecho el otro día me pasó, tuve que ir al Elgoibar para coger cita para sacarme la sangre para un análisis. Y tuve que una cola que tenía casi 100 y pico personas delante de mí. No hay derecho a que un pueblo como Mendaro se quede sin este servicio. Luego nos quejamos
esto. Cada día está peor la sanidad pública. ¿Has rellenado el papel? Y He tienes... rellenado el papel y vengo a presentarlo para hacer una queja sobre este tema. Pero que vamos, que no nos haga tal faena. Más que nada por la gente mayor, porque la gente joven tiene movilidad, pero la gente mayor tenemos que andar en autobuses, trenes y de mala manera. Ingoan etorri nintzen erama hilakuntzea, konsulta batea, eta gero nintzen fiskandola udan ez dagoenekiko zerbitzurik. Eta, bueno, erabaki nuen nintzen ere kabuz, reklamazio horri bat betetzea, eta, bueno, portara natu. Bueno, nik egisa da hilabete gogorrak pasatzen nahiko diala, osasun munduan lanian dabiltzena, batez ere ospitaletan eta, baina, bueno, iruditzegata, ez dakiten, ere ezjakintasunetik, egongo dala, beti egongo dala jendia prestez, eta esate iruditzen nahiko arrazoi. Eta mezazpi urte. Año 83, Mendaro herri ipinizan egunia, Etxebriztaka, Landa, bueno, dame. Ni akordatzen naiz orduan zauela Don Jose. Han behien pasatzen zuen konsulta. Urte hartan uste tearek ja erretira guntzan. Baina geroztikan Mendaron ez gaken duen pediatraik, baina etortze zan aztien behin Elgoibartiken bat emat eta uniek gaken dunok etorri konsulta pasatze zuen pixau, ze jateko eman bergendun, eta zeata hori mejoran jun berrian, atzea jundea. Hori esaten nuen. Hori da niretzako pena bat, mediku eta enfermeri etzaigu baina falta. Jo beste zehose baldin mazakezu, medikuen non baitea bihartzen zizun, baina hori euki gendun, betu noizko orduan, baina 2006an edo sortizan, nire semen nagusi izan txikizazanian, pediatria etortzen hastian menalegia. Gero guzian murrizten orduan egizan, eta hori ere guzti. Bai, zakibitzen, ni honea etorren nintzen noindala urte asko, eta beti egon da ambulateria Mendaron, eta iruditzezat, danatiken, zarratiken, uniatiken eta geureatiken, hori ezin dala egin, iruditzezat gauzek mantenu inberdia zela. Eta, bueno, zerbait lortze den. Orduan, iruditzen zaizu Mendaro moduko herri batek merezi duela zerbitzu hobe bat. Bai, iruditzezat bai ez, gainare urte batzuetan igual jente gutxiago egon beha, baina hori da hori zela. Eta gero, bueno, kotxia daukagunak eta iruditzezat gaizki da nintzat. Baina kotxia daukena entzako alare, errezagoa da Elgoibarrea jutia. Baina pertsona nagusiantzako, o larritasun batian, edo zer gauzian, nire iruditzezat hemen beharko lukela zabalik egon. Sí, por supuesto que lo vamos a notar, desde luego. Me parece que es un servicio básico que tiene que tener la población, que tiene que tenerlo en su propio municipio y la verdad es que para la gente pues es un engorro el tener que desplazarse a otro municipio, gente que no tiene medio de desplazamiento y tal, pues para esas personas pues lo van a notar. Y más cuando hemos estado ahora 2 o 3 meses también con el tema este del COVID, que bueno, pues que la gente... El tener que desplazarse o tener que hacer las consultas telefónicas como han hecho hasta ahora, pues ha sido un poco engorroso. Y ahora, pues en julio y agosto parece ser que va a ser lo mismo. Erabaki horri, oso gaizki izten da. Medikoi gabe herri bat, 2000 biztalde baino gehiago gaude, eta hilabete osoan medikoi gabe, o 2 hilabete, hobeto esan da, enfermeri esan dira zuzariak. Gaizki, oso gaizki. Sí, la gente estaba con muchas ganas de que volvieran, andaban continuamente preguntando en la farmacia a ver qué pasaba con el ambulatorio, si iba a haber servicio de médico y tal. Y en cuanto han venido en junio, que parece que se ha restablecido el tema, pues ahora resulta que nos enteramos que en cuestión de 15 días pues se van a volver a trasladar para Elgoibar el médico. Entonces, bueno, pues sí, para la gente desde luego es un fastidio bien grande. Y es un servicio básico que la gente debería disponer de. Pero bueno, los servicios cada vez están peor, porque también la Kutxa, que la tengo aquí al lado, pues pasa lo mismo. La gente se anda quejando un montón de que la Kutxa no
pues está cerrada desde hace varios meses y bueno, entre la cucha y el ambulatorio pues son dos servicios que son indispensables para la gente de Mendaro y parece ser que no se están teniendo en cuenta y están las cosas como están. Muy bien. Algo habría que hacer, pero bueno. Nahi hori behitzen zegata desastre hau. Bizi guztian egon dan gauza bat, guain iztia, bizi guztian egon da kutxa, guain izteko motibua zer dira. Cuando esaten debenian dauzen benefizio gondina geure edakez, genia hori itxi. Persona nausixak zein behar dugu. Nik galdetu itxen, zein behar dugu persona nausi batek. Elgoi barrera jun, da june zina badaka, espalin badaka nun juni, zein behar dugu, eta zata, lenguak guntzan, Mendaroko bandraban, 95 urtekin tarjeta bat itxen, elgoi barrera, 95 urtekin, hori lotzara xazta. Nik horre, nik ez dio bilatzen horri, ez aurreik eta ez atzik. Medikua duda. Horro zaitxe, zako jazu, a ber, no agudas. Gaixotasun hau dala eta itxi zan, eta hor da, noiz zabalduko da naztaranik gabe, eta zer esango depa, herria azte nahi dala, gero biztanle geixo gaude, eta zerbitzuak kutxitzen da gela. Eta hori ere oso gaizki, da ez da oin bakarrikan, kutxa izten du urtero, agostuan, ez dakit, 2 aste bai bentzen da, igual 3 ere bai. Eta oso gaizki, eta jende edadetu eta dana, mundu guztiak ez dakaz tarjetak eta gauza diru ateatzeko. Eta ze ikusi bihaten, oso gaizki. Bate, dano, dakiguna herrixan, dano igual, dano gazterre eta oso, gainera, ze ikusi den gara honetan koronavirusen asuntua eta zerbizio publikoak eta osakidetzako sanidadia eta reforzamen behar dela, hemen hori eta gutxio, itxen dugu alrebez. Osakidetza hau ze politxeakin betetzen dira beti entrevistetan da presetan, da gero ikusten da, ez dala, hola, alrebez dala. Eta kutxak guai alotza garrixa, enpresa privatu da, kutxa ezin da. Sanidade publiko bat bezala konparatu, baina bisak iguala, porque ematen dugu, que hemen goazela txarrera. Zerbitzu hobe bat merezi dula iruditzen jatzu 2000 biztanleko horri batek. Batez ere euki degulako eta biztanle gutxio gainean. Horda bintzat, lehen zagoena mantentzia dela gutxienekoa. Eta hortik aurrea ikusten dut hobetu beharko bitzatela dana.